it's possible for them to come together again. Okay. Thank you, sir. I'm a marriage counselor. Aravuze ati jewe nshinzwe kugira inama abashakanye. I tackle a lot of marriages issues. Aravuga ati ni ibintu byinshi genja nkoraho kubyerekeye internationally, nationally, ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'amahanga ndetse no ku rwego rwa Rwanda rugufi ndetse no mu buryo bwa mwuka. So I'll give you the divorce rate is so high. Aravuga ati kubera ko ngenda mu bihugu byose ntanga izo nama no mu gihugu ndetse n'abantu na rubanda rwose hagati aho ati nabwiza ukuri ko ubutane buri ku rwego rwo hejuru. No kuri nibashaka bitwararika. Thank you. Bashumba bagenzi bacu mushobora kuba murimo muzamura uwo mwuka mukawuha agaciro mukawuha intebe. No kuri ntabwo bikwiriye ahubwo ni mwitwararika. Turashuje mwese bakunzi bacu yasashimwe Kristo yazakuzwe muraho shalom shalom. Mazina ngira ngo muramenyereye umuganwa Jolly cyangwa mu maganza cyangwa Auntie J ryo wanyita ryose nzi neza ko nta cyaha kirimo. Rero dushimye Imana ko yari undi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. No munsi wo twongeye kuza kujya tuganire namwe. Hari akandi gaseke gapfundikiye twapfundikiriye mu kanya tugapfundura nzi yuko buri umwe wese ari bufatweho cyangwa se biri umugira umumaro. Rero ntimujye kure yacu tugiye kubakirira abatumirwa bagiye cyo babaganiza ko ntabwo naje jyenyine naje uyu munsi ifite abatumirwa arababona ngiye kuba bakirira ntabwo bavuga ururimi rwo tuvuga ariko nzi ko turi buhuze kandi bikagenda neza. We welcome you sir in Jesus name. Amen. You're most welcome. Thank you. You can see you're here, you're in Rwanda. And I think you're not from this nation. So that's why we say we are welcoming you warmly and feel at home. Thank you so much. We want to start by knowing you, sir. You tell us your names and where you're coming from and what you do on a daily basis. You're most welcome, sir. Thank you so much. My name is Johnny Johnson. I'm a pastor to the glory of God. Actually, I'm from Nigeria, but the international president of Pan-African Missionary Association, an organization bound with the passion to reach every human being for Christ. So we are in Rwanda for the sake of the gospel. Thank you. Thank you so much. Ndambaje rero ni muntu ki atuye hehe araturuka he iki gitumye ari hano atubwiye yuko yitwa Pastor Johnny aravuga ati je nturutse mu gihugu cya Nigeria ikintu cyanzanye hano ndumuvuga butumwa ndumukozi w'Imana twaje mu giterane nta kintu kitubesheje hano no kuzamura icyubahiro cy'Imana muri iki gihugu nicyo cyatuzanye mu giterane twajemo kandi tukibayemo neza. Rero turashima Imana ko yamutuzaniye kandi ari umukozi w'Imana kandi aharanira kwagura ubwami bw'Imana ati nzanyurwa ruko ngeze kuri buri muntu wese. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, you're most welcome once again. We would like to know about you, where you're coming from, if it is your first time to be in Rwanda. You're welcome, sir. Well, I am Apostle Dr. Robert Walia from Zambia. Wow. Coming to Rwanda is not my first time. Rwanda has become my second home. Wow. I think I've been here more than 7-8 times. Wow. Yes, and I'm running the churches, namely Bethel Church International. Our headquarters is in Zambia, but we have networks across the globe. Europe, Canada, America, African countries, we are there. Above all that, I am the Vice President for Pan-African Missionary Association, working together with my president here from Nigeria, Zambia, Nigeria combined. Wow. Aratubwiye ati nitwa Apostle Robert nturuka mu gihugu cya Zambia ati mfite itorero ryitwa Bethel ati icyicaro cyayo gikuru kiri muri Zambia atariko no kwisi hose tugiye tuhafite amatorero atariko giye kimbesheje hano uyu munsi nuko naje muri iki giterane cya Pama
kandi uwo twicaranye hano niwe muyobozi wanjye nubwo ava mu gihugu cya Nigeria nkava Zambia ariko turafatanya muri aka kazi k'Imana ko dukora. Thank you so much. We heard that you are here in the conference. Is it done or it is still going on? And this conference, what do you think is bringing to Rwandans? You're welcome, President. Thank you. We are here for the conference of Pan-African Missionary Association called Great Awakening. Aravuga, sorry, I will go with you. Aravuga ati turi hano kubera icyo giterane cyateguwe na Pama mu giterane cyo kubwira abantu ububyutse kongera kubyuka. And the theme for this year is enlargement. Kandi teme dufite uyu mwaka turavuga ngo n'ukwaguka. The conference is already ended. It was held last week between the dates of 23rd and 26th of August, this very August 2022. Aravuga ati giterane twajemo cyarangiye cyatangiye 23 twageze 22 kirangira 26 muri uku kwezi nyine kwa munana. So that's what brought us to Kigali, Rwanda to be precise, and the conference was attended by people from over 12 nations. Aravuga ati twaje hano nicyo kintu kitubesheje hano nta kindi tino kujya tuwe muri icyo giterane hano muri Kigali mu Rwanda ati kandi ibihugu byashoboye guteranira hano biragera muri 12. It was a huge blessing. Aravuga ati wari umugisha munini cyane. And we want to say thank you Rwanda. Arashaka kandi gushimira u Rwanda cyane for hosting us. Kuba mwaratwakiriye. So how did you find this nation? If you base on how we welcomed you, the hotel where you're sleeping, the church and everything. We want you to compare to your nation in Nigeria and here. Thank you, sir. Thank you so much. Apostle, they were in a different hotel. We are in Cedric Hotel here in town. I would say this, Rwanda is a beautiful place to be. Aravuga ati Apostle ari mu yindi hoteli nanjye ni mu yindi hoteli yitwa Centric ateko ndashaka kubabwira ko u Rwanda ari igihugu cyiza cyane cyo kuba umuntu yajya. We can't compare, it's not compared to be, we are not in Rwanda to be compared. To compare with any nation. This country is unique and very peculiar to itself or to herself. Aravuga ati tuvugishije ukuri ntabwo twaturi hano kugira ngo tujye kugereranya tuko tugiye kugereranya nababwiye ngo iki gihugu kirihariye gifite umwihariko wacyo ufite umwihariko muri buri kintu. In fact, the happiness here is unique. Aravuga ati mu byukuri umunezero uba hano uratandukanye. So I want to say to Rwandan people, you are blessed, you are great. Aravuga ati kubera iyo mpamvu yuko muri abantu badasanzwe tenashaka kubabwira ngo mwahawe umugisha kandi muri abantu bakomeye. The services in the hotels are very perfect and good. Aravuga ati twebwe kwakirwa kwacu mu hoteli twakiriwe neza cyane kandi dufashwe neza. So we want to deal, not to compare. We want to say to the reception we received while in this country has been very, very good. Aravuga ati mu byukuri singiye kugereranya ahubwo nje ndavuga ngo kwakirwa kwacu hano muri iki gihugu byari right from airport on arrival till now, everything has been unique. Even though we've been going to different nations, but our visit this time to Rwanda has been very, very good. We are appreciative of everything, and we want to say to every Rwandese, man or woman, we appreciate you. Amen. Aravuga ati je babwije ukuri guhera ngera ku kibuga kugera uyu munsi uburyo nakiriwe ntibisanzwe tujyana mu bindi bihugu ariko uburyo nakiriwe muri iki gihugu ntabwo bisanzwe. Ati rero kubera iyo mpamvu ndabashimira mugore mugabo munyarwanda n'ukuri mwumve ko mbashimiye kandi muri abanyamugisha. Thank you so much, sir. Yeah, Mr. Robert Apostle, you said you're from Zambia. Yes. And you're here for many times. And you said Rwanda is becoming your second home. What do you love in our nation? I will summarize Rwanda in a very simple statement. Ati je ndi uvuga Rwanda mu ncamake. Number one, icyambere. Hospitality excellent. Kwakira kwanyu ntabwo bisanzwe. It's like you put all the hotels, apartments in the same way. So hospitality excellent. Wow. Aravuga ati birasa naho mwafasha amahoteli yo mu Rwanda ndetse n'ama apartment yanyu muyashyira ku gipimo cyiza cyane. Ati ndababwira ko uburyo mwakira abashyitsi n'uburyo budasanzwe n'umwihariko.
Second is summarizing of Rwanda. icya kabiri kandi icyo ashaka kuvuga mu ncambake It's a country of peace. ni igihugu cy'amahoro. I mean, you just come from the airport, you sense peace. aravuga ati ukigera gutya ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda uhita wumva utangiye kumva amahoro. You are walking in the street, peace. uragenda ugendagenda ku mihanda ukumva amahoro. You are shopping in town, in shops, peace. ukavuga ngo agiye guhaha mu mujyi ngo nabwo aba yumva arimo ahaha mu mahoro. Excellent. aravuga ati ni musanzwe. I would rather live in Rwanda now. aravuga ati ngiye kwera uyu munsi numva nakwibera mu Rwanda. House, please. rwose tumuboneye inzu yaza akibera hano. Very nice. Most welcome, sir. Apostle will relocate very soon to Rwanda. Yeah, he's most welcome. Yeah. We love people. Yes. And you're coming here, we know it is a big blessing to us. Amen. Number 3, summary. icya gatatu cyashaka kugira agaragaza ubwiza bw'u Rwanda. Protection and security, excellent. Excellent. uburinzi no kurindwa ko muri iki gihugu ntabwo bisanzwe birihariye. We were in the conference twari mu giterane and the money was left in the basket and attended to. aravuga ati twabonye mu giterane dutura amaturo akaguma hariya mu giseke Until the evening, bikaba byagera nimugoroba the money was still there. ya mafaranga akirimo. But other nations, atari they're not ibindi bihugu comparing. ntabwo turimo But tugereranye. security and safety of things here, excellent. aravuga ati mbabwije ukuri uburinzi bwa hano umutekano wa hano no kwita ku bintu ati ni ukuri ni ibintu bidasanzwe. I can drop my purse and you find it. ati nzi ko nta ikintu cyanjye mu kanya nakibona. Thank you very much for the high security of this nation. ati murakoze cyane kubera umutekano wo ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu. Number 4. Yes, sir. You sense unity among the people. navuga ati icya kane nabonye ati jye numvise hari ibintu byitwa ubufatanye bigaragara hagati y'abanyarwanda. Everybody looks the same, they are you all united. ukareba abanyarwanda bashishamo ijisho gutyo ukabona bari kumwe bose bahuje. Wherever you go, it's like you see people, they are just one. ati ahantu ugiye hose urareba umuntu wareba undi ukabona nk'aho ari umuntu. You don't even see the difference. ati ntabwo ubona aho wabatandukaniriza. That's why I liked Rwanda. ati icyo nacyo cyatumye nkunda Because my face looks like a Rwandese. ati kubera ko nawe ubwe arasa So they n'abanyarwanda. accept me. baranyakiriye cyane uko nayibonye. So I'm telling you, you are one. aravuga ati turihariye turi abantu. That's excellent. ati icyo ni ikintu cy'umwihariko mufite. Number 5, icya I'm gatanu summarizing what Rwanda ati is. ndimo kugerageza agiye kubivuga mu ncamake u Rwanda icyo ari cyo. When it comes now to tourism, ati iyo muje mu bukerarugendo rero excellent again. naho nuko murihariye. You see, every time I'm traveling different nations, aravuga ati igihe cyose giye nkunze kugenda mu bihugu and bitandukanye. I'm ambassador for Rwanda. ati ndi ambasaderi w'u Rwanda ngenda ruvuga. I advertise a lot about Rwanda. ati ngenda ntangaza mvuga ku Rwanda. And thank God you have put us even where to visit Rwanda. ati ndanashima yuko mwanadushyize ahantu hagaragaza visit Rwanda cyangwa gutembera mu Because Rwanda. even my church and our departments and our programs, you find visit Rwanda. aravuga ati no mu rusengero rye nyoboye n'ahantu hose hacu ho dukorera imirimo tusanga hari ibintu bigaragaza by'ibimenyetso bya visit Rwanda cyangwa gusura u Rwanda n'umwihariko. Number 6, spiritually. icya gatandatu mu buryo bwa mwuka. For the first time with my president here, we have found pastors uniting. ati mu buryo bwa mwuka n'ubwa mbere jye n'umuyobozi wanjye perezida wanjye muri pama twaje tugasanga abashumba bose bafite ikintu cyo gushyira We hamwe. met so many pastors. twabonye abashumba batandukanye. This is excellent. twabonye ari ikintu kidasanzwe. May this nation be blessed of God. ati nifurije umugisha w'Imana uturuka ku Mana iki After gihugu. they are ministers of the gospel, n'abayobozi bacyo bo mu you buryo are bwa an mwuka. example. ati turi urugero. Continue ati mukomeze until we see revival in Rwanda. bakozi b'Imana ngo dukomeze ubwo bufatanye kugeza ubwo tuzabona ububyutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. God bless Rwanda. ati Imana ihe umugisha igihugu cy'u Rwanda. So we know that in this conference you talked much about revival and we believe and but I can't say this. I will need you to say it. The conference talked much about revival. So what are the points can you give to show that really revival is taking place in different nations?
and of course in Rwanda. Mr. President. Thank you. Very brief on this. Among other things, what we should note and what we have seen is that there is reawakening. Ati mu ncamake ni ukuri natwe icyo tumaze kubona nuko ati kandi tumaze no kwitaho ati nuko tumaze kubona hari ikintu cyitwa ububyutse. The number one point is that the COVID alone has brought a reawakening, the desire to know God in so many hearts. Ati mu by'ukuri na COVID ubwayo hari ukuntu yazanye ububyutse mu mitima y'abantu kuba bamenye Imana. For 2 years people were locked in. Imyaka ibiri abantu bari bafungiranye. There was no much international movement. Nta bintu byemeraga ko tujya mu mahanga. But within the frame of time people started looking for God. Ariko twabonye ko hari umwanya abantu batangiye kwishakira Imana ubwabo. Evidence of it is the program we came for and to in Rwanda. Ati ikintu cy'ikimenyetso ni iyi program yatuzanye mu Rwanda cya kino gitera. The way this nation showed up shows you that they are in search of God. Aravuga ati jewe uburyo bw'Abanyarwanda batweretse yuko koko ari mu bihe by'Imana. What has brought this revival in the heart? Ni iki cyazanye ububyutse mu mitima yacu? So there is a great awakening everywhere. Hari ubutumwa buvuga mu ububyutse ahantu hose tuca. The quest to know God. Kandi buradusaba kubanza kumenya Imana. And it's among the things we talked about during this past conference. Kandi ni kimwe no mu bintu byo twavuze muri iyi conference cyangwa. People have carried the message of revival home. Abantu tuzi neza ko bose batwaye ubutumwa bw'ububyutse mu magoye. So many people vowed that they will not sleep until they see it come to pass in their area. Abantu benshi batanze indahiro ngo ntabwo tuzaryama kugeza ubwo tuzabona ububyutse bugaragaye aho turi hose. Sister Jola, I promise you there's going to be a great reawakening even in Rwanda. Aravuga ati Jore mukozi w'Imana ndagusezeranya ko hagiye kubaho ububyutse cyane cyane muri gihugu cy'u Rwanda. God is up to something. Kandi Imana hari ikintu igamije. And very soon kandi vuba cyane. We are going to experience an explosion. Kandi turaza vuba cyane kubona ikintu giturika. Spiritual and physical. Mu buryo bw'ubumana bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. The rising is going to be great. Kuzamurwa cyangwa intera ku yindi. We have seen it in the spiritual realm. Twamaze kwibonera mu mwuka. Is budding. Birimo birubaka. And very soon it will explode. Mu kanya rero bidatinze kizaturika. There will be fire in all the countries. Hazaba umuriro mu bihugu byose. Of Rwanda. Kandi uwo muriro uzaba uturutse mu gihugu fire in East Africa. Hazaba umuriro mu gihugu. Fire of revival in Central Africa. Mu karere Fire of revival in West Africa. Kandi no mu burengerazuba in Southern Africa and in North Africa. Ndetse no mu majyaruguru yaho. The desire for God will be higher than now. No ukuvuga ngo ubushake cyangwa inyota yo gushaka Imana birimo biragaragara n'ubu. So I want to say thank you for this. Turashaka kugira tubashimire. It shall come to pass. Bizasohora. Even you will be alive to see it. Ndetse nanjye ubwanjye aravuga ati you'll be a partaker of it all. Kandi icyo gihe nanjye nzaba umwe mu bazakira ibizabaho icyo gihe cyose. Amen. Amen. God bless you, sir. Thank you so much. So we would like you, sir, to advise our pastors. Yes, you talked about it a bit, but what do you find in unity? What does unity bring, especially in churches? If pastors come together, what do you think will help them to enlarge this kingdom of God? We need you to say something as an advice to pastors. Let it be the big pastors or the one we know that they have big churches and those ones who have small churches. Do you find it important for them to come together, or the big churches pastors should come together and the small churches pastors should come together? Do you find it of importance for them to come together so that it can be easy to enlarge this kingdom of God? Amen. Excellent question. Aravuga ati ikibazo mbajije kivuga ngo ubufatanye bwo mu bashumba ari abakuru bafite amatorero akomeye n'abato bari hasi, ati ndumva ari ikibazo cyiza umbajije. The church of God is like a body of a human being. Aravuga ati urusengero rw'Imana rumeze nk'umubiri w'umuntu. Some parts of the body are great. Aravuga ati burya hari ibice by'umubiri w'umuntu bikomeye. Some parts are so small.
kandi hari n'utundi duce ku mubiri dutoya but are necessary to the body. ariko natwo turakenewe ku mubiri. So it is a church. Iryo ni rwo rusengero rero. The problem that we have is this. Ikibazo cyo dufite dore ngiki. There is no recognition hari ukutamenya cyangwa kudashaka kumenya of one another's function. kugira ngo tumenye bya bihimba uburyo umumaro wabyo. Meaning that bisobanuye ko some have been called to do bigger things. hari ibyo bice byahamagariwe kuba ibintu binini cyane, but are not so superior with a person who has been called to pastor a 10-member church. ariko nanone ntabwo bivuze ngo ari hejuru ya wa mupasiteri wahamagariwe kuyobora abantu 10 mu rusengero. That's why Moses was advised, niyo mpamvu Musa cyangwa Mose yahawe inama elect some to be the supervisors of 10,000, 5,000, 1,000 and so on. niyo mpamvu yahawe inama ngo nyamuneka ashaka abantu bayoboye abantu 5,000 abantu 1,000 gutyo gutyo gutyo. So in the kingdom of God, rero mu bwami bw'Imana some are given much bamwe bahawe byinshi and some are given abandi less, bahawe bike, but we are equal. ariko twese turi bamwe. I normally give this example. buri gihe njya ntanga urugero. An engineer, umuntu wize iby'ubwubatsi, a director of a company, cyangwa uyoboye n'undi uyoboye needs somebody society. sweeping the street. bakeneye umuntu uzakubura umuhanda, Because if we kick them out of the street, the place will be dead. kubera ko nitugira ibyo duterera mu muhanda, wa muhanda cyangwa hahantu hazaba Whether a umwanda. sweeper or a director, yaba rero ukubura cyangwa umuyobozi, we are different in our responsibilities. dutandukaniye mu nshingano zacu gusa. So what do I say to the pastors? ese ubwo arashaka kubwira icy'abashumba. One, cyambere, let us acknowledge one another. reka tumenyane ubwacu umwe ku wundi, twakirane. kabiri, Let us now know each other's giftings. Right. reka tuharanire kumenya impano y'umwe ku wundi muri twe. After knowing each other's giftings, nitumara kumenya impano za buri umwe muri twe, one gift will help the struggling church to be a bigger church. ya mpano ishobora kuzafasha urusengero rurimo ruharanira cyane cyangwa ruhangayikishijwe no kuzamuka ku buryo rwazavamo urusengero runini cyane. Number 3, icya gatatu, it is very necessary and important birakwiriye cyane kandi iby'umumaro cyane that those who are carrying big churches and responsibilities, kugira ngo babandi bafite insengero nini ndetse n'ibikorwa binini cyane, let them have a heart for the struggling pastor and the struggling church. reka bagire umutima umanuka bafashe baba pasiteri bari hasi bafite bahangayikishijwe no kugira ngo bazamure insengero zabo. It is a body. n'umubiri, If one finger suffers, iyo urutoki rumwe rubabaye the whole body will sleep. umubiri wose ntabwo uzigera uryama. If my head suffers, iyo umutwe we ubabara, everything suffers. ikintu cyose ku mubiri we I kirababara. cannot be pleased ntabwo yanezezwa to see my struggling pastor nuko ubona umushumba we uri hariya hepfo having nothing ahangayitse nta kintu afite when I have everything. kandi we afite ibintu byose. We need to recognize dukeneye kumenya and help twangiza one tukabafasha another. kugira ngo dufatanye ubwacu. We need to exercise what is called love. turashaka kugira ngo dushyire mu bikorwa icyo bita urukundo. Love does not choose. ntabwo urukundo ari ugutoranya. Love accepts everything and everything. urukundo rwakira buri kintu kandi na buri muntu. For the pastors and ministers in Rwanda, rero abashumba ndetse n'abakozi b'Imana mu Rwanda, may we practice love. Amen. arasenga kugira ngo dufatanye natwe dushyire mu bikorwa urukundo. May we practice acceptance. arifuza ko abapasiteri bo mu Rwanda bashyira mu bikorwa urukundo ndetse n'ubufatanye May no we kwakirana. accept recognition of one another. arifuza ko abapasiteri bo mu Rwanda twagira umwuka wo kwakirana no kumenyana ubwacu May we hagati be yacu. humble aradusengera ko twaca bugufi and may we be helpful to one another. kandi tugashobora gufashanya hagati yacu. When the unity is there,
iyo ubufatanye buhari revival ububyutse comes to the whole nation of Rwanda. bizihutira cyane kugera mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Thank you. Murakoze cyane. Oh my God, thank you so much for the great answers and responses. We really appreciate you. It was a big blessing to have you here in Rwanda. But again, you have one question that we would like all servants of God to have a say on it. We have divorces everywhere, not only in Rwanda, but even I think in your nation, in his nation, and worldwide. Divorce is taking, it is going to another level. And as I can see, Mr. President of Palma congratulating his vice, it seems you're good on that mountain. So we would like to know, we would like to hear what you would give as an advice. Thank you. For those who are trying to get out of it, and for those who are already out, if it is possible for them to come together again. Okay. Thank you, sir. I'm a marriage counselor. Aravuze ati jewe nshinzwe kugira inama abashakanye. I tackle a lot of marriages issues. Aravuga ati ni ibintu byinshi genja nkoraho kubyerekeye internationally, nationally, ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'amahanga ndetse no ku rwego rwa Rwanda rugufi ndetse no mu buryo bwa mwuka. So I'll give you the divorce rate is so high. Aravuga ati kubera ko ngenda mu bihugu byose ntanga izo nama no mu gihugu ndetse n'abantu na rubanda rwose hagati aho ati nabwiza ukuri ko ubutane buri ku rwego rwo hejuru. I'll give you 5 things that are causing divorces. Atagiye kuduhereza ibintu bitanu byabona ko bijya bitera gutandukana. Because of that one, kubera ibyo I handle so many cases of marriages. Ati je mfashe mfite ibintu byinshi cyane ndimo mfasha mu rushako. And helping people. Kandi ndimo ndabafasha. Let me give you 5 things. Reka ngubahe ibintu bitanu that are causing divorces worldwide. Mbona ko birimo bituma habaho ubutane ku isi hose. In my country, yes, sir. Ati muyobozi wanjye mu gihugu cyanjye. Nationwide. Ku rwego rw'igihugu. It was reported just few months ago. Byaratanzwemo raporo 22,000 divorces byatandukanye within a space of certain time. Abantu 22,000 yose yatandukanye 22,000 byatandukanye mu gihe gito cyane. I come there now to speak on the divorces of marriage. Ataho rero niho ngiye kubabwira icyerekeye divorce. Ibintu bitanu. Number 1. Icyambere. God said, Imana yaravuze, let each living thing reproduce. Reka abantu bose banje babyare. According to its kind. Kubera imbabazi ze. Genesis 1:11-24. James. Yeah, Genesis. Itangiriro Genesis 1 verses 11-24. Okay, aravuga ati itangiriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugera kuri 24. Number 1 cause. Icyambere kibitera. We trace it on your genetical, your family seed. Tubirebera muri wa murongo w'umuryango wacu. You will reproduce accordingly. Urumva ushaka ngo ubyare mbese uko mwe mubishaka. On divorce, your family gene. Turareba usanga bisaba ko tugendera muri wa murongo w'umuryango. Are the marriages or not? Ese habamo iwacu habamo urushaka umuntu agashaka akagumayo. It will give you already a seed. Bizaguha icyicaro. Number 2. Icyakabiri. It is curses. Hari ubwo turebera nanone mu mivumo. You get somebody, others are not happy. Wazana umuntu ukabona abandi ntibamwishimiye. They start to curse you. Bagatangira kugushyiraho imanza. That gives me the answer in Deuteronomy 28. Aho ngaho bimpa igisubizo nyikura muri Deuteronomy Kinyarwanda 28. Okay, Deuteronomy umurongo 28 kuva kuri 15 kugera kuri 20. No marriages. Nta rushako. Curses. Ahubwo hari imanza. We need to deal with cases. Ati rero nge mbona ko dukwiye kureba guhangana n'imanza. Number 3 causes of divorces. Gatatu gitera divorce. Witchcraft. Abarozi. Not in Africa. Ntabwo ari muri Afrika. If there's something the enemy works in witchcraft, ati niba hari abantu bemerera mu marozi. it is marriages.
ikintu kirimo kibonera ibibazo mu barozi ni shaka urusha. I deal with deliverances. Ahora akora. I deal with counseling. Ahora ajya inama. I help prayers. Ahora asenga. I have found out yaje kumenya ko most of the marriage problems ibibazo byinshi byo mu rushako they are related to witchcraft. haraho kenshi asanga bifatana bituruka. That one cannot run away in Africa. icyo ngicyo kandi arabona ko muri Afrika kidashobora kuvamo. It is there. kirahari. Number 4 causes of marriages. Divorce. If it's not your blood, niba atari amaraso yawe, curses, atari imanza, witchcraft, niba atari abarozi, then it is called impartation. icyo ngicyo rero icyo gihe ni impartation is getting something which is not yours. Okay, impartation ni ukuvuga ni ikintu cyuba warakiriye ariko kitari cyawe. Ushobora kuba warakira umugore utari wowe cyangwa umugabo utari wowe. I have studied biology of a human being. Yaje rero gutangira kwiga ku muntu and I've studied the blood. Yahereye ku maraso. The scripture says, ibyanditswe biravuga 1 Corinthians abakorinto ba mbere chapter 6 murongo wa 6 15 to 18, igice cya 6 18 kugera 15 kugera 18. with the prostitute they become one. Aravuga ati umuntu wese iyo aryamanye n'indayi bahinduka umwe. And in marriage, kandi mu rushako, when you marry, iyo ushatse, you become one. ubwo bubaye umwe. Now what is impartation? Rero ni iki kigaragaza, ni iki gisobanuye gufata umuntu in my research rero ubushakashatsi and helping people, no mu buryo bwafashamo abantu, life is in the blood. ubuzima buri mu maraso y'umuntu. If somebody sleeps with 3 people iyo umuntu ashoboye kuryamana n'abantu batatu batandukanye and is married, kandi yarashatse, comes to the partner, akaza akagaruka no kuri wa wundi bashakanye, this person going to pass on 3 genes. wa muntu waryamanye n'aba bantu azaba aciye ku bintu biranga bigize amaraso y'aba bantu batatu to the partner. aze gukomeza abone kugera kuri wa wundi bashakanye. Depends on the people he had contact with sexually. Bizaterwa rero n'aba bantu bayahuye nabo mu buryo bwo guhuza ibitsina. It passed on to this one. Nibyo bizagenda usanga yabitwaye ko bashaka. That's why I'm a marriage counselor. Niyo mpamvu atubwira ati genshi before getting people getting married, aravuga ati mbere yuko abantu bashakana, we've got to trace all these things. Twebwe turabanza tugashaka tugakurikira uwo murongo wose, tugashakisha amaraso y'umuryango wanyu bwayo, cases, tukareba iby'iwanyu ubundi mubayeho muce, tukareba imbaraga z'abarozi ziri inyuma yawe, tukanareba n'ibikureba ubwawe through the blood contact, kugira ngo tumenye amaraso uko yagiye. That's why I've got so many divorces. Rero ni nayo mpamvu jye nabonye aricyo kirimo gitera gutandukana. There's so much mixed blood in marriages. Hari kuvangavanga amaraso kwinshi kwabaye hagati y'abashakanye. The man comes with the 3 women blood. Umugabo ugasanga azanye amaraso y'abagore nka batatu yahuye nabo. The girl comes with the 4 men blood. Umukobwa nawe akaza azanye yikoreye amaraso y'abagore nka 4 bahuye nawe. When they marry each other, baza rero bashakana, they mixed the blood. Oh my God. Wasanga ya maraso yo bazanye abantu baryamanye nabo naye akaza kivanga muri ya maraso yabo. To prove the point, kugira ngo rero duhe the people who are on WhatsApp, abantu bari kuri za WhatsApp, can agree with this principle. Birashoboka ko bakwemeranya nanjye. It is on WhatsApp. Biri kuri WhatsApp. A couple in UK, hari couple yo muri UK, a white couple, abantu b'abazungu babera, they produced a child, babyaye umwana black, wirabura. Ati abantu abazungu bari muri UK, ati biri kuri WhatsApp everywhere, maybe even our president have seen it. Have you seen it, Mr. President? It's there on WhatsApp. It is on WhatsApp. I saw it. You saw it. I saw it. He even sent the photo to me. Yamuhaye ifoto. Abazungu kuri WhatsApp byaje kugaragara ko babyaye umwana wirabura. Namwe ni munyumvira ibyo. I saw it. And the wife said, umugore aravuga, you see my husband, ati mugabo wanje, your black girlfriend, ati rero biragaragara ko inshuti yawe y'umukobwa wirabura, the blood of the black girlfriend, ati ya maraso y'umukobwa wirabura inshuti yawe, the gene we have produced. Turareba, turabona ko ya maraso y'umukobwa wirabura w'inshuti yawe yatumye mbyara umwana wirabura.
That's what we have in marriage. ati ngibyo ibyo dufite mu We rushako have a mixture of blood, dufite ukuntu amaraso and that yahura is causing problems. ati in kandi ayo divorces. maraso yahuje bashyize hamwe bikavanga ati byatumye habirimo bitera ubutane bwinshi. Number 5, the conclusion why there are so many divorces. icya gatanu gitera There's no divorce fear for nyinshi. God. ntabwo abantu tugitinya Imana. People is free for all. abantu basigaye rwose bona bikorera ibintu byabo It's uko like bashatse. Genesis chapter 6. biragaragarira mu itangiriro 6 What happened? murebe icyahabaye. Verse 1 to 7. umurongo wa mbere kugera Everyone was free to do umurongo wa sex karindwi. anyhow, abantu bose icyo gihe bikoreraga imibonano mpuzabitsina uko bishakiye, and God was not happy. ariko Imana ntabwo yari That's why yishimiye. He destroyed the earth. niyo mpamvu Imana icyo gihe byabaye ngombwa ikuraho isi. There's too much immoral misbehaving. habaye ibintu byinshi, habaye ingeso nyinshi zidahwitse There abantu is icyo gihe no bakora. fear for God. nta gutinya Imana rero kukiriho. And because of that, kubera ibyo rero what God has joined together, abantu icyo Imana nobody yahuje can put Put asunder. asunder. nta muntu n'umwe wemerewe kuba yagitandukanya. So most marriages, inshako nyinshi rero God is not there. Imana ntabwo izirimo. That's what I can say. njye nicyo nshoboye Let kuvuga. people come to God, reka abantu baze ku Mana repent, basabe imbabazi go for bihane, prayers, bajye gusenga. no divorces. ni ukuri nibimera bityo nta gutana kuzaba kukiriho. Thank you so much sir. Thank you ngira so ngo uyu much. mubyeyi muramwumvise inama nyinshi zaduhaye, aduhaye inama by'umwihariko, atubwiye ibintu bitanu bituma hagaragara divorce cyangwa se ubutane. rero avuga ati je niwo murimo wanjye, shinzwe kugira inama bashakanye, shinzwe no kugira inama batarashakana. muri make niwo musozi wahagazeho, murabona imyaka yafite. I spoke to your wife, Mr. President of Pama. Yeah. She said that you're now approaching 34 years in marriage. 34. You see, it is a big blessing. And sir, For Apostle, me, you'll be shocked. I'm already shocked. Even my friend maybe doesn't know how long I've been living with this woman. Wow. I have lived my wife for 44 years. Not a single slap, not a single divorce, nothing. For 44 years. So- 3 kids. 10 years ahead Difference. of him. Wow. That's a big blessing. Of course, this August, September 18th, will make us 44 years. 34. No, will be our 35th year. This will 35 be, years will be in marriage. 35 by September. By September. Yeah, and incidentally, my first daughter will also be marrying on 17th Wow. of September Wow. this year. Wow. So it is just a day gap Wow. to our 35th marriage anniversary. We have to see that video when you're returning. Yeah, just so together. we'll be doing the anniversary and she'll At the be same marching time. forward. Ooh, what a blessing. Like what Apostle said, I want to advise, because this is now a problem around the continent of Africa. Yes, aravuga ati rero nkuko apotre wanjye yavuze, uwe muramubonye no mu papa watugiraga inama Apostle Robert, we afite imyaka 44 mu rushako, ati tuyimaranye nta rushyi, nta kumukubita, nta no kumubuza amahoro, ati nta na gahunda dufite twebwe kuzatandukana. Mr. President wa Pamari we Johnny, we aravuze ati dufite ejo bundi mu kwa 9 tuzaba twuzuza imyaka 35 mu rushako, ati harimo umwanya w'umunsi umwe gusa umukobwa wanjye azaba ashaka, natwe turimo dukora fete y'imyaka 35. ati ndashaka kujya inama rero nanjye kubashakanye kuko ubutane ndabona buriho kwisi hose. Yes, Apostle, when I started traveling around the continent earlier, I began to see people getting out of marriage. Aravuga ati jewe ntangiye kugenda ku mugabane wa Afrika, ati nagiye mbona abantu benshi bagenda bava mu rushako. Mostly in East Africa. Cyane muri Afrika and the South Africa. Ndetse na Afrika y'Epfo. Then in Ghana. Noneho akajya muri Ghana. It was touching. Byari ibintu bibabaje. Like Apostle said,
I want to advise people to have the fear of God. Nkuko Pose yavuze ati ndashaka kujya inama kantu dukwiye kongera gutinya Imana. And my wife said, neza ko umuntu ugiye kubana na Imana yamukubwiye kandi ari ubushake bw'Imana. You will enjoy your marriage and endure anything that comes out of it. Bizatuma unezererwa urushako rwawe kandi buri kintu cyose kivuye muri urwo rushako kizaba ari cyiza. I want to congratulate Apostle for not slapping the wife for 44 years. Ati ndashaka gushimira mugenzi wanjye kuba muri iyo myaka 44 atarigeze kubita umugore we. So many have been doing that. Abantu benshi bakora ibyo ngibyo. I pray that even at my own 44 years I will not be able to slap my wife. Aravuga ati ndasenga kugira ngo imyaka 44 nzabe ntarakubise umugore. Let God prevail in our marriages in Africa. Reka Imana yigaragaze mu nshako zacu z'Abanyafrika. And the same time, I want to use it to advise our African brothers who are turning to marry animals, and men marrying, I don't know about Rwanda, women are women marrying, that this is not the nature of God. Ati ndashaka kugira inama Abanyarwanda timwe bakabyara. Ibi bintu abagabo barongora inyamaswa, abagabo bakarongora abagabo bagenzi babo, abagore bakarongora abagore bagenzi. Ati nukuri ntabwo ibingibi biri mu bushake bw'Imana. Is bringing more immorality in the society. Ni ibintu birimo biza muri society ariko ntabwo ari ibintu bikwiriye. We as ministers of the gospel, we advise the entire continent of Africa that God has never asked us to do like that. Nkatwe babavuga butumwa muri Afrika yose ndagira ngo bagire inama. Nukuri ntabwo Imana yigeze ishimishwa kandi nubwo yigeze itwemerera kuba twakora ibyo bintu. And fellow ministers who are encouraging that among their members. Ati turashaka kubwira naba abakozi b'Imana bagenzi bacu bashobora kuba barimo babihereza babizamura mu ahari abayoboye. Nukuri nibashaka bitwararika. Thank you. Bashumba bagenzi bacu mushobora kuba murimo muzamura uwo mwuka mukawuha agaciro mukawuha intebe. Nukuri ntabwo bikwiriye ahubwo ni mwitwararika. We want to thank you so much, sir. Thank you. We appreciate your time, and we are honored to have you here in Rwanda. Amen. And we ask you when you go back to your nations, please take our greetings. And next time you come back here, we will be happy to receive you once again. Amen. May God bless you so much. Thank you, Mama. When we were starting, I said you're going to bless us, but you see I was taken to have you here. But I know God has been with us. Amen. We're going to ask Apostle to conclude our interview with a prayer. God bless you, sir. Gracious Heavenly Father, we want to say thank you. You said in your word, Acts 17, when you start to read from verse 17 downwards, you are the God who determined each human being the place to be born, the tribe to be born from, the family to be coming from, the nation where it's supposed to be. You did this so that people may seek you. We thank you, God our Father, for the way you have made Rwanda a unique country with everything in it to declare your glory. Therefore, we want to pray for this nation. May the glory of God, the salvation of our Lord Jesus Christ, the anointing of the Holy Spirit be upon this nation. May this nation fulfill its purposes of being created. Impamvu and the people therein. We bring each one of them before thee, O God. They are a blessing to Africa. They are a blessing to the world. We pray
May the glory of our Father, ngo icyubahiro cyawe the data, revival of our Lord Jesus, imbaraga z'ububyutse za the Yesu Kristo, salvation of people agakiza kawe mu bantu be bawe witnessed in this land. bishobore kugaragara kuri ubu butaka bw'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Thank you so much and God bless you so much. Thank you so much once We again. appreciate. We appreciate Thank you, my too. sister. Thank you so much, God sir. bless you. Thank you. so much, sir. Thank you. And Pastor, God God bless bless you. you. Thank you. Thank you so much. Amen. Greetings to our Amen. people. Thank you. Thank you. Hallelujah. Amen. You told me you're coming for 1 week, not for 2 weeks. Why? Whoa. I had the pastor's fellowship.